Kusile bogogo, kusile bomkhulu, makhosi amakhulu, Ndaba Izitha, inkosazana yamanzi iza nemvula, Gidawo yalehaha. Ngiyanibingelela namhlanje ntambama balaleli. Namhlanje ngizochubeka ngesigaba samakhosi, kodwa njengoba ngishilo-ke masikhuluma ngesigaba samakhosi sesikhuluma ngamakhosi wabantwana abazelwe bambethe. Abantwana abazelwe bambethe most bayawuphakamisa isimo sabo samakhosi. Angisho uma uzala wembethe niyazi ukuthi kukhona abanye abantu abazali bambethe isimo sobu-leadership, ukuthi ahole umndeni and then awunakekele, alungise imisamo, alungise yonke lento leyo. Bese abanye abantu bazalwe bembethe isimo esomcebo ukuthi babe abosomabhizinisi, banakekele umndeni ungalambi, nabo futhi banakekele imfuyo, yonke lento. Abanye bambethe ubukhosi bokuthi kumele babe yinyanga. Ingakho kubalulekile ukuthi umntwana makazalwe embethe u-identify ukuthi umbethe muphi umsebenzi. Kodwa into ebalulekile-ke ukuthi abantwana bonke abazalwe bembethe, ngoba bambethwe amakhosi, siye sibayenzele la makhosi esiwabiza ukuthi yiladi. Iladi kula sibenzela khona amagobongo wasentabeni, sophakamisa isimo sabo somndiki nomnguni etabeni, kodwa sibadlisa ukudla kuphela for amakhehla ukuthi abambathe. Bese masiceda sibaphakamisela isimo samakhosi wasemanzini, futhi sibenzela amagobongo ukuthi izalukwazi nawo umnono abalozi babambathe. Ngoba uma uzale wembethe, it's critical, regardless ukuthi uyoba inyanga noma usiyinyanga, it's critical ukuthi abantu abadala ubezwe mabakhuluma nawe. It doesn't mean ukuthi uma unesimo sabantu abadala uba inyanga. Khona abanye abantu ababa nesimo samadala ukuthi bahamba namakhosi ngesimo sokuthi bazalwe bambethe, but uthola ukuthi abambathanga. Mabaceda ukuyenzelwa la makhosi kamoya lawo esiwabiza ukuthi iladi, abantu abazoloku baye emanzini bayohlambulula, uku-unlock-a into zabo, ukuhlambulula abadala, ikhwama, ukuzi-align-a, yonke lento lena, ukususa amanzi amnyama endlini, yabona into ezinjalo. So siye sibenzele lento esiyibiza ukuthi yiladi. Iladi kula siphakamisa amakhosi wasentabeni, silanda amakhehla, abalozi, amabutho, bese masiceda sibafake emanzini, siphakamisa umlozi wasemanzini, umnguni wasemanzini, izalukwazi, bese si-align-e ithonga, sihlanganise ithonga, bese siyaligeza. Bese masiceda-ke umntwana khona siyamthatha-ke udla amagobongo wonke, ukugeza idlozi, ukugeza ithunya, ukugeza isigodlo nesonke samathonga. Bese-ke masiceda siyamthatha-ke simmixa ekhaya. Masifika ekhaya kuyadiphenda ukuthi uzaleke kuphi. Makube uyingane yabomalume, siye simixe kubomalume la kumele abomalume khona, bese bayamhlabela-ke, bese siyenza le ritual yokuthi simembule ingubo yakhe, bese umsebenzi wakhe uphela lapho. Kodwa laba abanye abambathe umsebenzi wobunyanga, siye sijule kakhulu-ke manje lapho sokumele siphakamise umlozi ukhulume, umlozi wasemanzini, umlozi wasentabeni, sebese sibenzela amagobongo womndawo, amagobongo womnono, amagobongo womndiki, si-align-e isikhwama sabo, sigeze idlozi, sihlanganise ukuthi kungabi khona ukudonsana. Ngoba there's no point ukuthi uphakamise umsebenzi wakho wobunyanga, idlozi lakho useseyingane ebangwa amathonga. So siye sikulungise lezo zinto lezo prior ukuthi uthathe umsebenzi wakho. So iladi ibalulekile ngoba li-align-a leyo mimoya leyo ukuthi kungabi khona ukudonsisana, sisuse amanzi amnyama, sisuse iy'poki ukuthi ungathi mase sicala sikushayela siphakamisa idlozi, sokuphakama ley'lwane, kusho ukuthi siyakuklina, siku-free kucala ukuthi izinto zakho zikamoya zibe aligned. So kubalulekile ukuthi umntwana wazi ukuthi makazalwa embethe wembethe ini. Khona abanye abantu abazophakamisa amakhosi just ukuhlambulula ikhwama, uku-align-a imisamo, ukususa imithetshulo, ukususa amanzi amnyama. Bese maceda umntwana khona macede sonke isigaba seladi, la makhosi kamoya sekayahamba ekhaya. Kodwa lo ombathe isikhwama uzocala ngawo lawo makhosi lawo, ukuklina yonke into, uku-align-a imisamo, bese maceda-ke sekaye esigabeni samakhosi weshoba. Makube uyinyanga, makube umthandazi, bese sesiyahamba siyomphothelela amakhosi, bese simphakamisela amakhosi. So isikhathi sincane la kwa-TikTok bengi-align-a leyo nto leyo, ukuthi kubalulekile ukuthi uzazi ukuthi uma unesimo sabantu abadala, unesimo sabadala, uzale wembetheni, kumele uzazi ukuthi wembethe.
Balaleli kuyinkinga ngoba there are a lot of people abaku-awakening abacabanga ukuthi banedlozi, utho ukuthi aba-understand ukuthi le dlozi yidlozi elifunani phezu kwabo. Wonke umuntu ozalwe mbethe oba ku-awakening process uphupha njengomuntu okumele athwase. Be careful before abantu bakugijimisa bakuthwasisa, kumele at least uphefome ukufemba. Mawufemba uyafemba ngesimo somndawo, uyafemba nangesimo sikamoya la siphefoma i-exorcism khona ngesimo sikamoya sikhuleka khona. Ukufemba kukabili, i-exorcism uyayiphefoma ngomndawo ofembwayo uphinde uphefome futhi ngesimo sikamoya. Siyakhona ukukufemba thina la endlini ngesimo sikamoya. Kunabanye abantwana abahamba ngesimo samakhosi wamanzi, mawuthi baya ey'godlweni zabantu utholukuthi umuntu wakhona akaphenguleki, imoya yakhe iyayifihla. Kula siphefoma khona ukuthi sikufembe ngesimo sikamoya, sizokhonektha nabantu bakho bamanzi, sikhonekthe namakhosi wakho, izalukwazi namakhehla wakho. Makube uyahluleka-ke ukufembeka ngesimo sikamoya bese siye siphefome i-exorcism le yokufemba lokuthi sikufemba ngesimo somndawo. So kubalulekile ukuthi uzazi ukuthi unani before wamukela isipho sakho. Baningi abantwana abakhulile la ngaphandle ngesimo sobungoma ukuthi bokungamelanga babe yizangoma. Yingakho mawubabheka esikhathini samanje bona ukuphola bapholile kodwa indumba ayisebenzi. So ukuba ku-awakening noma wizalwe wembethe nje kuphela banokukubonisa ukuthi sicela ukuthi usiyele emanzini usimbathele isiphika or ijazi or iduku lakho or usikhuphukele unyuke entabeni uyokhuleka. Those bayakukhombisa lawo masayini lawo, but ube careful bantwana basekhaya. Kumele uzazi ukuthi unani. Nathi abalaphi bendabuko kumele umntwana ucala umhlole kahle umu-access. So iladi liyanceda kakhulu, amakhosi kamoya ayanceda ngoba umntwana uma umcala eladini regardless ukuthi unedlozi noma unamakhosi noma unehosana noma nani, uma umcala emakhosini kamoya kula ubona khona kujule khona. Ngoba if lezi zinto zonke njengoba ngishilo ngaphambili ukuthi u-aligner isikhwama, uklina idlozi, ususe amanzi amnyama, uhlanganise umndeni, ubageze, uphakamisa amakhosi asentabeni, amakhosi asemanzini, abalozi, yonke into, amakhosi kamoya lapho sokuyacaca-ke phezu komntwana ukuthi vele lo mntwana lo isimo sobungoma unaso, isimo sokuthi athwase sikhona, kusuke kucace lapho. Abanye abantwana uthola ukuthi mabaceda ukwenza lawo makhosi lawo, abantwana nje ababa nama-visions, ama-visions wabo kuba ama-visions wokuthi bangaba ama-mediums, but uthola ukuthi uzale wembethe uyazichubekela emsebenzini wakhe, enza amabhizinisi, enze yonke into. Omunye umfundisi, uthola ukuthi manje isimo sakhe sokuthi umlozi sekayakhona ukubona izinto, akhona ukunceda nabantu esontweni. So umsebenzi wesimo se-spirituality u-broad, mkhulu. And abantwana bakanzunza, abantwana bamanzi vele kwamele bacale ngesimo samakhosi kamoya before bayophuthulelwa amakhosi. Amakhosi kamoya ayashanyela, ayaklina, aya-aligner, enza yonke into, ahlambulula ithunya, ahlambulula idlozi. So kwabona abantwana laba bezangoma kwamele nibenzele amakhosi kamoya so that umntana khona kuzocaca ukuthi masimshayela idlozi sokuphuma lephi idlozi, kwenzakalani esimeni sakhe. Ngoba abanye abantu baba ney'lwane, isilwane sibe ngathi yidlozi. Uthola ukuthi umntwana khona mase nimthwasiswa into engambethwanga nayo ithonga lakhe. Kubalulekile ukuthi abantwana nicale nibamikise entabeni, nibamikise emanzini, nibadlise amagobongo, nibakline, nisuse konke, nibashanyele amanzi amnyama, imidliwa, yonke lento le, ibhoki. And then umntwana uthi makasafika esigabeni sokuthi manje sekayathwasa, so uyazi ukuthi vele kwenzakalani esimeni sakhe sikamoya. Ngizoyishiya la bantwana basekhaya, ngizoyishiya la. So benginazisa ukuthi amakhosi kamoya ahluke kabili. Kunamakhosi kamoya ukuthi abayiladi, uphakamisa amakhosi wakho wonke, abalozi bakho, u-align izinto zakho, bahlanganisa amadlozi, yonke into, yiladi lawo. Bese amanye amakhosi-ke lawa ajulile-ke mawunabantu abamanzi, kula sesiphothulela umndawo wakho, and then bese siphakamisa amakhehla amakhosi la sikudlisa khona intwaso yakho eyakuphi phakathi esizibeni samanzi. So ukwezala wembethe abantwana basekhaya ku-broad, kumele nikwazi uzazi ukuthi uhamba nabo bani, umbethwa abobani before uhambe uyokhula. Amakhosi amakhulu bayephi, hanyelisile.